Audio Jungle. Audio Jungle. Sanibona wengane zakwethu ake nginibelele phinde futhi-ke namukele kuyona i-channel hamba phambili le-radio Ingeza. Lami igama ngumfazi Ntuthu ngakhuma lo bathi iLasbo namagumede. Manje mhlawumbe usemusha kuleli khasi uzophinde ngicele ngisho ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare. Okuyikhona okukhulu kunakho konke wengane zakwethu umculo amaskandi uSimomoza usevele laphana-ke wasusa ukukhuluma ey'nkundleni zokuxhumana ngemuva kokufaka laphana ipost ikanti encane-ke laphana i-CD cover. Kuzokhumbuleka ngosuku lwezolo umculo amaskandi uNtencane uyidedelele ipost i-CD cover kanyaka 2026 laphana isihloko sithi awuyiphumuze-ke laphana-ke nethando abantu abaningi laphana-ke icover khona ngendlela nje enhle engayo-ke laphana umculo amaskandi uSimomoza kuzokhumbuleka ukuthi-ke kwaba khona nokuxabana-ke nokukhelezisana naye laphana uNtencane kanjalo ukuthi-ke wagcina sekuphuma amahlazo ngokwenzeka kwiqembu lamaskandi FC la kwiqembu ezaziholwa khona iNdlamlenze uKhuzani umfo kaMpungose-ke. Ngane zakwethu uSimomoza uthe-ke uthathe lesi CD cover senameka laphana ekhasini kuFacebook wathi umfana kaMjiksi usethanda ukulijwayela impela ugodo-ke manje-ke wasefaka-ke ukuphakamisa izithuba-ke laphana wasekithi-ke faka ilinki ye-albhamu yakhe-ke laphana epromote i-albhamu yakhe. Abantu ekushayana ukukhuluma ey'nkundleni zokuxhumana abanye bathi-ke ukukhombisa ubunsiza ukuthi-ke laphana-ke khona ukuthi befake inhlabathi ephashini lakhe kuphela ubezama ukuxazulula isimo-ke eyasuke sikhona-ke. Abanye bathi-ke laphana ifuku uzincengela waze phesini-ke. Ngane zakwethu baningi abakhulumile laphana ekhasini bathi-ke laphana uThembinkosi Nkala uthi-ke if uzincengela waze phesini mfana futhi Mbisa uthi uyancetheza embombo wenja-ke laphana-ke usisibone lo uthi ukukhombisa ukuthi awuyena umfazi kodwa-ke wensiza futhi wawungasuse idlama kodwa wawuzama ukulungisa kuhle lokho qhawe lami laphana ku-Agub uthi ayinuka siyofesa-ke manje baningi wey'ngane zakwethu abathe ukuphawula ngalolu daba. Omunye ngalolu daba likaNtencane noSimomoza baningi wey'ngane zakethu abathe ukuphawula ngalolu daba kodwa nje mafuna ukubona abanye ama-comment ungashona laphana ekhasini lakho uSimomoza ufuke ubuke khona ukuthi baphawule kathini wena mhlawumbe ngakuthini ukwakho ukuphawula ngalolu daba. Ake sivele hlana comment section-ke ngizwe ukuthi lithini olwakho uvo ngalolu daba. Mina ngiLasbo ney'ngane zakwethu sengiphuma njena kodwa ngiyathembisa unyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwividiyo elandelayo. Kwakho ukusubscribe niziphathe kahle nibe nosuku lomnandi ngithanda kakhulu.